Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Fauzi ulun menikah Fitrani binti M. Amin yang telah wali pada ulun kalau itu dengan jalan ini di Mamayamun Bunai ulun menikah Fitrani Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Fauzi ulun penikah Fitriani binti Amin yang telah wakilai pada ulun dengan jalan ini di Mamayamun Bunai ulun menikah Fitriani binti Amin ulun Alhamdulillah telah maka pernikahannya dinyatakan sah. Orangnya dan